welatê me zimanê me çandûnera me bezemişê we nake em mîna we nînin gerek hûn vê qebûl kin hûn dibên em ê zorê va zorgariyê va zimanê we çanda we hûnera we asîm nekin em ê we têkin gişta têkin Tirk belê em gelê Tirk ra tiştekî nabêjin ama va gotina we jî tam düpedüz işte faşizm mi? Sala 2012 وقتا گو ما برنامه پارتی نویساندیه او کسی گو وی برنامه نویساندیه یک جوان دیسا ازم بله دوی برنامه ده مگوتی لازمه زمان کردی زمان فرمی یا دویمین به قبول کردن به پجراندن لترکیه بله لازمه ناسنامه کردا و کردستان دستوری ده دماکزاگورین ده به قبول کردن به ناس کردن به دست نشان کردن لازمه کردجی وقت ترکا دامزرینر اصلی ین ولید بین قبول کردن بله موان تشتا د برنامه خواه پارتی ده گوتیه من امنه ایرو دبیشن گلک جارا ما گوتیه